Tradicionalno krajem svake godine Udruženje sportskih novinara Čačka proglašava najuspešnije sportiste i ove godine svečana ceremonija je održana u velikoj sali hotela Beograd, a jedna je od manifestacija kojom je grad Čačak proslavio svoj 603. rođendan. Svi su složni u činjenici da je bilo u prošlosti i uspešnijih godina za čačanski sport, ali je žiri pravično kao i svaki put vrednovao ostvarene rezultate. Prisutnima se najprije obratio doajan sportskog novinarstva i predsjednik Udruženja sportskih novinara Čačka Aleksandar Stefanović. Dobrodošli naš uvaženi skup kad proglašavamo najbolje, najuspešnije, najvrednije. Za nas, kao Udruženje sportskih novinara, izuzetno, ponavljam, izuzetno težak posao. Ja moram da kažem ono što nas pritiska, a to je da nismo imali rezultate na koje smo naučili, ali ne smeta to da smo se malo više potrudili, da smo više malo vremena utrošili, da izaberamo najuspješnije. Izbegli smo svesno najbolje, nego najuspješniji dostignuća i pažnja prema svima. Setili smo se svih, a ako smo nekoga propustili, a moguće je uvijek ima neku rezervu, onda je to tako i izvinjenje, ali nećemo uraditi to iduće godine. Posebnu zahvalnost dugujem gradonačelniku i njegovim saradnicima, koji su pokrovitelji ove manifestacije, to je već nekih 10 godina. Oni će dati ocenu da li smo dobro uradili ili ne. Na početku, da kažem još i to, neka mi je srećna nova godina, božićni praznici, da budete uvek mladi, veseli, raspoloženi, da vas vidim na sportskim priredbama. Nemojte da budem ja najviše, budite i vi sami. Srećno! Čačansko udruženje sportskih novinara predstavlja jedno od najaktivnijih udruženja u Srbiji. Mnoge akcije ovog udruženja tokom cele godine, ali i praćenje svih sportskih događaja u velikoj meri su ovu malobrojnu organizaciju svrstale u sam vrh u našoj zemlji. Prisutnima se u velikoj sali hotela Beograd obratio i sekretar udruženja sportskih novinara Srbije Boban Igrutinović. Ja moram da izrazim pre svega veliko zadovoljstvo što sam ovde sa vama večeras, jer ja sam tu negdje iz Komšiluka, iz Kraljeva, i zato mi je uvek posebno drago da sam tu negdje u Zavičaju. Znate kako mi volimo da kažemo Kraljevčani, Čačani i Užičani na privremenom radu u Beogradu. Kad pređemo preko Rudnika, pa tu negdje dođemo do Milanovca, tu je negdje Zavičaj. Tako ja doživljavam i ovaj dolazak večeras ovde i zato mi je posebno drago što sam tu. Kad je u pitanju izbor sportista godine, Udruženje sportskih novinara Srbije to praktikuje na nivou Srbije. Ove godine nećemo imati, čini mi se, nikakvu dilemu ko će biti sportista godine, to je po svim procenama i vi to dobro znate, Novak Đoković. Za 10 dana ćemo mi to da odradimo i zaista je velika stvar kada možemo da isto to radimo na nivou ovih naših gradova po Srbiji. Na samom početku manifestacije je uručena i najprestižnija nagrada za životno delo u oblasti sporta. Žiri sportskih novinara nije imao dilemu. Svoje bogato sportsko putešestvije Mihajlo Kolarević je započeo sada već davnih 50. godina prošlog veka. Najpre nastupao za mlađe kategorije fudbalskog kluba Sloboda, zatim prvi tim zanatlije, gde je nakon decenije igračke karijere započeo novu trenersku. 1968. godine nije odbio poziv fudbalskog kluba Borac da preuzme treniranje mlađih kategorija. Dovoljno je istaći da je sa omladincima bio prvak Srbije, a utakmici za prvaka nekadašnje Jugoslavije Borac je poražen od zagrebačkog Dinama. Uprkos porazu, čačanski dečaci su na travnatom tepihu Maksimira oduševili ljubitelje fudbala. Iz tog tima je čak 7 igrača nastupilo za prvi tim Borca. Mihajlo Kolarević je više od 2 decenije sa uspehom vodio prvi tim Borca, kao i ekipe iz Kragujevca, Kraljeva, Ivanjice i Gornjeg Milanovca. Jedno vreme je bio i na čelu stručnog štaba ekipe Intera iz Luande.
Sa uspehom je bio i selektor omladinske i mlade reprezentacije naše zemlje. Od pre 8 godina je na čelu kluba Mladost Radost, čiji je i osnivač, gde svoje bogato iskustvo prenosi najmlađima. Mihajlo Kolarević je dobitnik više značajnih nagrada i priznanja, među kojima i ordena rada sa srebrnim vencem, zlatne plakete Fudbalskog saveza Srbije i Fudbalskog kluba Borac. Nagradu mu je uručio njegov nekadašnji igrač, a sada predsjednik Skupštine grada Veljko Negovanović. Svaka nagrada ima svoju draž, ima svoju vrednost. Ja bih sebi smeo da dozvolim da kažem da ova ima neku posebnu vrednost. Zašto? Ja sam 40 godina profesionalni fudbalski trener i da ne idemo u detalje, ovo mi je druga nagrada u Čačku da dobijem, u svom mestu. A imam ih malte ne bezbroj i tome je veća vrednost te nagrade, posebno za životno delo, ali ja znam, ona se daje otprilike u godinama kad završavate karijeru. Međutim, u mom pozivu ne igra uloge godine, nego je umete ili ne umete, znate ili ne znate. A ja, pošto sam veliki zaljubljenik u svoj posao, radim to zato što volim i volim zato što to radim. Mislim da ću još raditi, naravno, hvala Bogu, kad je u pitanju zdravlje. Ne znam šta još da kažem, pored zahvalnosti prema svima onima koji su me predložili. Ja sam ove godine dobio, možda je u ovoj situaciji, ja verujem, bilo još neki koji su isto tako mogli da dobiju kao ja i da ih ne pitaju zašto ste dobili, ni mene zašto nisam dobio ranije. Evo, dogodilo se da sam ja dobio i naravno zahvaljujem se i onima što su me predložili, ali se pre toga zahvaljujem svim mojim saradnicima i igračima, odnosno ekipama sa kojima sam radio i koji su mi pomogli da se afirmišem kao trener. Sve u svemu, stvarno sam zadovoljan i, evo, ako sme da kažem, i sretan što mi je došla u ruke ova nagrada. Retko se ona dodeljuje, to je jedna jedina nagrada. Možete je dare da je dobijete, a evo i ja sam došao na red da je dobijem. Kao i prethodnih godina, Udruženje sportskih novinara Čačka je uručilo i posebne nagrade za višegodišnje uspešno angažovanje u sportu. Plakete su ove godine završile u rukama Dragana Lekića, koji je već 36 godina ekonom u košarkaškom klubu Borac. Njegovom kolegi Jefti Bjeliću iz Fudbalskog kluba Borac, Miloradu Đondriću, direktoru škole za osnovno i srednje obrazovanje 1. novembar, Slobodanu Niđoviću, već 39 godina treneru u atletskom klubu Sloboda, Milanu Petronijeviću, šefu struke i treneru mlađih kategorija u košarkaškom klubu Železničar, Jasni Majstorović, odbojkašici azerbejdžanskog Rabita Baku, koji je klubski prvak sveta, i Dejanu Mijatoviću, košarkaškom treneru, koji kao selektor mlade reprezentacije Srbije osvojio srebrnu medalju na svetskom prvenstvu u Letoniji. Drago mi je da su se sportski novinari setili mene posle 32 godine radnog staža u klubu, da sam jedan od učesnika u Borcu, pobedama, u radu, da mogu nešto da pripomognem, nastavit ću dalje, pa dokle budemo mogli da izdržimo. Zahvaljujući sportistima iz našeg grada, ime Čačka je na brojnim terenima u Srbiji i van njenih granica izgovoreno više puta. Zato ih Udruženje sportskih novinara Čačka nagrađuje priznanjima za sportska dostignuća u 2011. godini. Dobitnici su Ivana Jorović, član reprezentacije Srbije, koja je u Češkoj postala teniski prvak sveta u kategoriji do 14 godina. Natalija Popović, državna prvakinja u tenisu u kategoriji do 12 godina i pobednica velikog broja međunarodnih turnira. Bojana Kaličanin, koja kao učenica ekonomske škole pobedila na državnom školskom prvenstvu na 400 metara, a inače je prvakinja Srbije na 200 i 400 metara za mlađe juniorke. Nemanja Kojić, apsolutni juniorski prvak Srbije na 800 i 1500 metara, biciklista borca Boris Simović, drugoplasirani na prvenstvu Srbije u vožnji na hronometar i trećeplasirani na drumskom prvenstvu, Stefan Joksić, član karate kluba Borac, prvak države i pobednik Kupa Srbije u kategoriji do 68 kg, najmlađi učesnik seniorskog evropskog prvenstva u Cirihu, Marko Rajičić, član karate kluba Sloboda, osvajač zlatne medalje na otvorenom
prvenstvu Srbije i drugoplasirani na prvenstvu Evrope. Slaviša Đorđević iz bodybuilding kluba Atleta, osvajač prvog mesta na svetskom šampionatu u Gracu, Maja Pavlović, članica bodybuilding kluba Borac, prvak Srbije u kategoriji bikini fitness i posada automotosportskog kluba VRR u sastavu Vladice Rebrenović i Radmil Radivojević, koja je treći put uzastopno šampion Srbije u reliju. Tradicionalno već godinama nisu zaboravljeni i brojni sportisti sa posebnim potrebama koji su u 2011. godini ostvarili sjajne rezultate. Specijalne nagrade su pripale Milijanki Luković iz sportskog kluba Dodir, apsolutnoj šampionki Srbije u atletskim disciplinama, Milošu Lukoviću, također apsolutnom šampionu u atletskim disciplinama, Tanji Mikašević, prvakinji Srbije u stonom tenisu, sportskom klubu slepih Dodir, Udruženju za sport i rekreaciju dece i omladine sa posebnim potrebama Morava, kao i Udruženju paraplegičara Čačka. I ove godine su dodeljena priznanja klubovima koji obeležavaju svoje jubileje. Za 20 godina postojanja nagrađen je teniski klub Sloboda. Jubilej 30 godina su proslavili Aikido klub Polet, fudbalski klub Mladosti Zatinice, fudbalski klub Mijokovci, fudbalski klub Jedinstvo iz Gornje Gorevnice i fudbalski klub Zadrugar iz Donje Trepče. Nagradu je za 60 godina postojanja dobilo i planinarsko društvo Kablar, a klub za konjički sport Milenko Nikšić je dobio priznanje za neverovatnih 120 godina postojanja. Nakon uručenja ovih priznanja pristupilo se i proglašenju najuspešnijih u već godinama standardnim kategorijama. Nagrada za najuspešnijeg sportskog radnika Čačka u 2011. godini je zasluženo pripala doajenu srpskog karatea Slavoljubu Piperu. Dovoljno je reći da je ovogodišnji dobitnik majske nagrade najvećeg sportsko-društvenog priznanja u našoj zemlji. Da bi biografija bila upotpunjena, recimo da je i predsjednik Karate Saveza Centralne Srbije, predsjednik Karate Federacije Srbije, član Upravnog odbora Sportskog saveza Srbije, član Programske komisije Olimpijskog komiteta, jedan od direktora Univerzijade. Dovoljno razloga da Slavoljub Piper bude proglašen za najuspešnijeg sportskog radnika, a nagradu je umesto njega, s obzirom na to da je opravdano bio odsutan, primio njegov dugogodišnji saradnik Simo Rajičić. Ni u kategoriji za najuspešnijeg trenera nije bilo mnogo dileme. Žiri je jednoglasno izabrao Dejana Kolarevića, trenera košarkaškog kluba Mladost. Kruna 13-godišnje karijere ovog košarkaškog stručnjaka je svakako osvajanje trećeg mesta na finalnom turniru Juniorske lige Srbija. Mnogi s pravom ovo takmičenje smatraju najkvalitetnijim u Evropi kada je u pitanju ovaj uzrast, pa je rezultat juniora Mladosti svakako vredan poštovanja. Ako se uzme u obzir podatak da je Mladost bila najmlađi tim na turniru i da je jedina bila sastavljena od domaćih igrača, onda to svakako daje još veću dimenziju ovom uspehu. Priznanje za rezultat, ali i način igre čačanskih dečaka je stiglo i u vidu poziva Dejanu Kolareviću od njegovog imenjaka Bodiroge da se priključi stručnom štabu juniorske reprezentacije. Navedimo i to da je Dejan Kolarević u svojoj dosadašnjoj karijeri sa pionirima osvojio drugo mesto na prvenstvima Srbije i Crne Gore, dok je predvodeći prvi tim Mladosti za 3 sezone prošao put od druge srpske do prve B lige. Priznanje Dejanu Kolareviću je uručio najstariji košarkaški trener Čačka, profesor Miodrag Pantelić. Ja se najpre zahvaljujem žiriju sportskih novinara koji je na ovaj način vrednovao i procenio jedan rad i jedan rezultat ostvaren pre svega prošle sezone sa juniorskim timom Mladosti. Naravno, Čačak je veliki sportski centar i ovo je zaista prestižno priznanje u konkurenciji tolikog broja trenera iz svih sportova i svih klubova. Dobiti ovo prestižno priznanje je pravo priznanje. Želeo bih odmah da kažem da ja ovo priznanje posvećujem svom ocu, za koga znam da bi bio veoma ponosan i srećan u ovom trenutku. I da jednostavno svima nama je ovo veliki motiv. Znači, veliki motiv da i dalje radimo na pravi način, da pre svega te mlade okupljam, jer ja prevashodno radim sa mladim igračima. Čačak je rasadnik velikih talenata u svim sportovima. I ono što posebno treba apostrofirati, jednu veliku ulogu lokalne samouprave, pre svega kada je u pitanju infrastruktura. Znamo da ćemo uskoro dobiti novi fudbalski stadion. Do pre 6 godina imali smo jednu halu, sada imamo 6 hala u Čačku i bližoj okolini, tako da sa tim uslovima će sigurno stići i bolji rezultati. Još jednom, naravno, da iskoristim priliku da se zahvalim i svojim igračima, jer oni su naravno najzaslužili za ovaj moj individualni uspeh i ovo priznanje, kao i rukovodstvo kluba na poverenju, naravno, i svojim saradnicima u košarkaškom klubu Mladost. Pa sigurno da u ovakvim trenucima kada se dobijaju priznanja, dobija se uvek jedan dodatni motiv da se nešto više postigne u karijeri. Ja se već 13 godina nakon igračke karijere i uporedo karijere profesionalnog sportskog novinara bavim trenerskim poslom. Sigurno da imam određenih ambicija, da uvek tražim neke nove izazove
Trenutno vodim pionirski tim, novi izazov, već smo na neki način i postigli plasmanom na prvo mesto u kvalitetnoj ligi regiona Zapadne Srbije, ali u svakom slučaju bitno je raditi pošteno, bitno je svako jutro kada se probudiš da vidiš sebe u ogledalu i to je poenta priče i rada u sportu i uopšte života. U nedostatku adekvatnih rezultata u seniorskoj konkurenciji, žiri sportskih novinara se opredelio da za najuspešnije ekipe proglasi kadetkinje Moravca, odnosno juniore mladosti. Kadetkinje Moravca su u prošloj takmičarskoj sezoni ostvarile jedan od najvrednijih rezultata vezanih za žensku košarku. Bez mnogo pompe su otputovale u Kladovo na finalni turnir i može se s pravom reći osvojile srebro zlatnog sjaja. Predvođene trenerom Goranom Denićem su najpre savladale Beogradsku Karaburmu i ekipu Sivca, da bi u velikom finalu bile poražene od Radivoja Koraća. Priznanje stiglo i u vidu poziva za Dušku Nikitović i Julijanu Vojinović, koji su na Evropskom prvenstvu u Italiji nastupale za reprezentaciju Srbije. Juniori mladosti su, nakon sjajnih igara u Rosta ligi, zablistali u Vršačkom milenijumu na finalnom turniru prvenstva Srbije. Najpre su eliminisali do tada aktualnog šampiona, ekipu Novog Sada. U polufinalu su posle velike borbe poklekli u duelu sa domaćinom Hemafarmom. U utakmici za treće mesto su na pleće bacili favorizovanu ekipu Mega Vizure, ostvarivši uspeh vredan pažnje. Poseban je bio način na koji su 12-torica mladih Čačana ostvarili ovaj uspeh, igrajući staru srpsku košarku i časno braneći boje svog kluba i grada. Saša Avramović je u dresu juniorske reprezentacije osvojio srebro na Evropskom prvenstvu, dok su na širem spisku bili Miloš Janković, Sreten Knežević i Luka Dmitrović. U kategoriji najuspešnije mlade sportistkinje Čačka ovo laskavo priznanje pripalo rukometašici Ivani Popović. Za prvi tim je debitovala sa svega 15 godina, a sa 18 godina ima više od 100 nastupa za ekipu Čačka. Bila je najbolji strelac juniorske reprezentacije Srbije, koja je na nedavno održanom Evropskom prvenstvu u Holandiji osvojila odlično 4. mesto. Nastupala je za juniorsku reprezentaciju i na svetskom prvenstvu u Južnoj Koreji. U godini na izmaku je debitovala i za seniorsku reprezentaciju naše zemlje. Najuspešniji mladi sportista Čačka se također može pohvaliti sjajnom reprezentativnom karijerom. Košarkaš mladosti Marko Gujaničić je bio jedan od nosilaca igre mlade reprezentacije Srbije na svetskom prvenstvu u Letoniji. U 9 odigranih utakmica na terenu je proveo 215 minuta. Bio je 4. strelac reprezentacije sa 8,8 poena po meču i ubedljivo prvi skakač sa ukupno 50 skokova. Briljantnu partiju je pružio u polufinalu protiv Argentine. Krajem jula je otputovao u Sjedinjene Američke Države, gde je nastavio sa školovanjem, ali i košarkaškom karijerom. Član je Stone Ridge Prep basketbol tima iz predgrađa Los Angelesa. Trenutno igra u Panameričkoj Prep ligi i priprema se za upis na koledž. Umesto Marka, nagradu je primila njegova sestra Mina. Centralni deo ove svečane manifestacije bio je vezan za proglašenje najuspešnijeg sportiste i sportistkinje. Žiri sportskih novinara se odlučio da ove godine ovo laskavo priznanje u muškoj konkurenciji ponese golman borca Nikola Milojević. Uprkos nešto lošim rezultatima čačanskog superligaša, Nikola Milojević se istakao i profesionalnim odnosom pobrao simpatije svih u klubu i oko njega. U 2011. godini je branio gol borca na svih 33 zvaničnih utakmica u prvenstvu i kupu. Dao je veliki doprinos istorijskom plasmanu borca u polufinale Kupa Srbije. Osim fudbalskog i golmanskog umeća, reč je i o svakom drugom pogledu ličnosti za primer, vođe na terenu i van njega, osobi na koju se u svakom trenutku možete osloniti i pouzdati. Nagradu mu je uručio zamenik gradonačelnika Čačka Saša Obradović. S obzirom da mi nije prva nagrada ove vrste, ali mogu da kažem sigurno da mi je jedna od najdražih, zato što dolazi u trenutku kad mom klubu ne ide baš najbolje, kad nismo ostvarili neke planirane rezultate. Kažem, iz tog razloga mi je mnogo draža, jer očigledno da ljudi znaju da cene jedan odnos prema grbu i prema dresu koji nosiš, a i naravno prema gradu koji predstavljam, tako da još jednom hvala puno na nagradi, trudit ću se sigurno da i u budućnosti predstavim Borac i grad Čačak u najboljem mogućem svetu. Najuspešnija sportistkinja Čačka je rukometašica Dragana Đekić. U ulozi kapitena već godinama predvodi jedini čačanski ženski tim koji se takmiči u elitnom društvu. U poslednje 2 takmičarske sezone najbolji je strelac ekipe i jedan od najboljih golgetera Superlige. Završila je ekonomski fakultet i uz blistavu sportsku karijeru potvrdila da su upornost i profesionalni pristup obavezama put koji vodi do sigurnog uspeha.
Nagradu joj je uručio gradonačelnik Čačka Velimir Stanojević. Pre svega zahvalila bih se Udruženju novinara, gradu Čačku, a nakon toga svom klubu igračicama. Mislim da je ovo veliki uspeh prvo za rukomet, zatim ženski rukomet, a onda i za mene. Dugo godina sam u rukometu, dugo godina sam kapitan ove ekipe i izuzetno mi je drago što je došla ta nagrada negde pred kraj moje karijere. Sigurno da mi jako puno znači i još jednom bih se zahvalila svima. U ovim godinama kada nije lako, kada je finansijska situacija izuzetno teška, igramo sa malim fondom igrača, to su ljudi koji prate rukomet jako upoznati, veliki podsticaj za mene, ali i za igračice koje su tu i pred kojima je te karijera. Na kraju ove svečane manifestacije, nagrađenima, ali i svim prisutnima u velikoj sali hotela Beograd, se prigodnim rečima obratio i čelni čovek grada Čačka. Meni je teško da pričam pred najuspešnijim i najboljim. Nije mi lako da pričam ni posle sportskih doajena profesora Stefanovića, profesora Ježa Pantelića, posle Kolara, koji su govorili kako je to nekada bilo i možemo zajedno reći da Čačak je, što se sportskih rezultata u istoriji imao i blistavijih trenutka nego što to bilo trenutak, nego što to bilo 2011. godina. Ali ono što je sigurno da Čačak nikada nije imao više aktivnih sportista nego trenutno i nikad više sportskih klubova. I svi smo se zajedno trudili da u trenutnim teškim ekonomskim i finansijskim situaciji zajedno opstanemo i zajedno izdržavamo te naše klubove i naše pojedince. Zato vam još jednom hvala vam na velikom strpljenju, a ja ću, obzirom da danas Gradsko veće grada Čačka utvrdilo predlog budžeta za 2012. godinu, ovako iz prve ruke da vam kažem da smo uspjeli da se izborimo da budžet sporta za narednu godinu za 26% bude veći nego prethodne godine, da će biti veće dotacije za sportske klubove. Ono što me posebno raduje da ćemo odvojiti posebno velika sredstva za izgradnju sportske infrastrukture. Smatram da je veliki uspeh što ste uspeli zajedno da se izborimo sa državom, da investicija skoro vredna 3 miliona evra bude završena i realizovana do avgusta meseca, dobijemo moderan gradski fudbalski stadion, ali pored toga 80 miliona dinara za izgradnju i rekonstrukciju otvorenih i zatvorenih sportskih objekata. I znam da još toliko veliki budžet Čačka za sport, još toliko veći, naravno ne bi bilo dovoljno. Očekujem da će i svi oni koji vole sporta mogu da nam pomognu, ali iznad svega očekujem da sportska mladost Čačka nastavi da vredno igra, vredno trenira i da se radujemo pobedama i nad Zvezdom i Partizanom, ali i nad našim komšijama iz Kraljeva i iz Užica. I da uvijek s ponosom kažemo da smo čačanski klubovi, da smo Čačani i da smo jedna velika sportska porodica koja grabi napred. Hvala vam što ste na ovaj dan, današnji dan, na ovaj način pomogli da obeležimo dostojno naš 603. rođendan. Svima vama u sljedećoj godini želim puno uspeha, sportske sreće i iznad svega zdravlja. Hvala. Sportski centar Kolos. Odaberite fizičku aktivnost koja vas zabavlja. Rekreativni i profesionalni nivoji vežbanja. Topla, prijateljska klubska atmosfera. Uživajte u sportu u najboljem sportskom centru u Čačku. Sportski centar Kolos.